Запрыть, запрыть.
polfinalu pa so bila s Heliasom 65-70. Triglav je v četrtfinalu premagal Ljubljano z 79-41, v polfinalu pa zgubil s Krko 54.
To moramo malo misliti, a me razumete, no? Pazite, uki u čutelja, samo je to kratko, alo fintiraš da nju podaju da ga maš. Me razumete, ne? U stani smo vidjeli jedan primjer kad sam probao, alo, dobra pomoć je, druga dobra pomoć je, zabijaju smo melu kada. Samo stanter, to je ključ. I drugo, samo zaključio Brambo. Pa ne mora se ta rekljene četvorka s Karolom gdje ih driba, majstre i pol greš šut. Ne? Pa stani, tu su te pozicije, evo, ne greš već u stan, greš nazaj, a ne? Na te pike role na dio beki morate bolj agresivno na te šuterija, ne vedno dalje za moja. Da ćemo u stavu, ću zamaju pull up, ti samo visoki za 3 svojega i ti da nemo znamo samo Brambo, fundament je morate razmišljati. Okej? U napadu samo drste da žoga kroži. Moramo me ta bol moment. Ajste, ne? Po skoku, sprintaj, daj kontru. Če pa ne, pa bol moment mora biti. Svakečki smo probali neki na sigurnosti. Zagibaj se te stranske kripe, klopte kola studio. Pa me razuma? Moramo gore s vrha igrati. S vrha, da imamo kaj še jednog igravca, ne? Močno, u obrambi močno, postavi se mu tam na telo, ajde! Sve u redu pravi, neće samo ovaj pamet. Ajde! 3-4!
Sam če le razumaš, pa gre, tam se pobali pravo visoko, ne? Ampak se takoj nazaj vrneš, razumeš, da si v pek pedal. Razumeš, ne? Dobro, kako liščo te poznaje v to. Razumeš, ne? Pazite tamo nove žutene, pametna pomočna je, nakaži, ja veš, da te stri pa ideš pa, ampak se moraš vrniti, ne stati. To si zapomem pa. Greš korak in vrni se nazaj v šprintu, okej? Ajmo napadu, zdaj tale dva, idemo, pik, ideš dole, Deni, če možno spustimo i ti lupiš fler, okej? Ajde!
moramo uključiti skoki, bekari. Da mi bekati svedete kurac, samo idaju šut i long rebound, fante. Še vi ste morali pa bomo na drugi strani polagati. Mare ga, gle. Gle. Bauti. Gigi. Ovdje, korner. Nisam. Burić. Odpri se. Gor visoko. Daj pas. Stoj dol, stojiš dol. Klemnu damo žogo, hop. Na uročanje. Roko. Na uročanje, zadrivaj tipa krpno blokadom po uročanju, teč na drugi obroč. Ajde, ajde! Na Vuku moram hvala spozornira. Oni me skačejo. Vzem si glasa. Tega spasimu. Jaz sam Nemaničan. Tudi je Nemaničan tukaj glas. Sam Branko, ajde. Nabaš tih driblingov na rab, mi smo rekli čim več podaje, čim več gibanja brez žoge. Čim več more žoga prode, svoga tega. Treba tako žogo na rab. Ajde. U štartu ne prezim, na koncu na kupe zame. Na koncu 5 sekund. Jurgo.
pred klopjo. Ne pred klopjo. Grega ti v avt. Ja. Grega, greš tukaj v avt. Strekca ti se tukaj postavil, stavljajo ti bude tukaj, Miha iz Soča. Miha, še preden uroči sodnik žogo, ti iz tega leti sem v košču. Strekca, pušč Soča, kada gre tukaj v širino, vsi bojo leteli za njemu. Prven se naredi dol blok za Stavrova. Stavrov ima žogo, iz vrha lahko čaraš. Najprej nadvijaš, 6 sekund je veliko, imaš klede v kornerju šuterja. Če slučajno prevzamejo, ima da se Mikler zasitra sred rakete, ki Grega imaš nekaj. Ti si vaba, tebe bojo odvlekali in ti dobiš to. Ajde.
Bonus. Točak jedna strana, Grega druga strana, govor, gledati glas, gledati, će igra. Ajde, govor, ajde. Ajde. Drugi moraju biti naše moraju biti. Ajde, se mi sve rušto džike.
Stano. Ej, brez panike, samo dal taj kontakt, ajmo. Daj, grejo, imamo bravo, fanti, igrati še lažje, alo, kad se nalaze u svojoj poziciji, ne. Mi se ključimo u bravo, alo. Na te pike role še enkrat vam povedal, alo, kaj ti visoki kupi si da ti gre u boji, alo, sve može i u back pedal. Ampak tukaj se možeš prikazati, alo, iza pika, jasno to. U napadu, Dva nota. Če nic mu reka, nema tu.
14 секунд.
Prvo, ne mislim da bomo z napadom neki lovili, ali me razumete, kaj vam hočem reči? Jasno to? Okej? Ajde, ovaj gre, pizda, dolga stojiš, pa zostavi, samo reči switch, pizda. Greš back pedal ispod koša stojiš. Ne? U napadu gdje To se ne vidio. dalje, komad dalje freestyle, pa gre agresivno, če gre agresivno.
pa padeš na piknega, pa ta spodnji s penalom vzame. Razumeš, kaj sta? Rečemo, ti si desni, Sočak je levi. In če ti pik igraš, vode sam ta spodnji vzame, svič, ti pa na posta. Sam en po drugega peta.